I čao svima ljudi, dobrodošli na epizodu MAF 008 Neca Gamer i ovo je samo mala reklama specijal za 77 subscribera, yeah! Otvorili smo naš plug DJ, Rumkao, zove se Mnesor, ja sam host, znači ovako ja izgledam, a ovo je Amar, on je ko-host, znači Amar je ono, moj drug. I dostigli smo cifru 77 subscribera, hvala vam ljudi puno, sa 100 subscriberima da bude jedan veliki specijal, ovo je samo zagrijavanje, da tako kažemo. I pokazat ću vam na kraju klipa kako da se ulogujete, link ćete naravno imati u opisu, trenutno ovdje nema nikoga zašto smo zatvorili i eto znači, Amar je ko-host, zove se Blood M, a ja sam Nemanja D host. Zašto baš Nemanja, inače sad znate kako se ja zovem. To mi je prezime. I evo, znači, ovdje puštate pjesmu, ono. Ako znate šta je plug DJ, ono, vjerojatno znate kako se pušta. Ako ne znate, pogledajte neki klip tutorial, ja ću vam samo pokazati kako da se ulogujete. Amar, imaš ti što da kažeš? Normalno, čovjek koji svaka druga ne. Ok, sad ću da vam pokažem kako da se ulogujete, tako da vraćamo se brzo. Amare, reci čao. I ljudi, evo ga, znači, ako prvi put dolazite na plug DJ, vama će ovako nešto da se pojavi, znači, vama će da piše na engleski, ali ja sam onako na srpski, ne znam, slušaj, pušti, otkri, muzika je sve, bla bla bla. E sada, idete ovo, registruj se, besplatno je, a ako već imate, idete samo prijavi se i ono, registrujete se, prijavite se. Kliknite ovo i sada možete preko Facebooka da se registrujete, a možete sami, znači, ukucate vaš mail i šifru, i eto, znači, to je to. I prvi put će da vam bude crn ekran, znači totalno crn, i malo ćete duže čekati da vam se učita, zašto ono, ako prvi put ulazite, malo ćete duže čekati, a ako ono ulazite, ono, kad li već, onda nećete začekati, vama će odmah da se učita, i da. I eto ljudi, znači ako vam bude crn ekran ne brinite se ništa, znači sve će to da bude. Znači ako vam bude neki mancija nešto mod, to vjerojatno nije popravljaju neke bugove. Ok, ljudi hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite, da li vam se sviđa. Ja ću naravno reći drugima menadžerima, Redistance DJ-ima i svim ostalima da ne skipuju ljude, ono, već sam im to govorio jer će da izgubi rank, normalno, ono. I tako, ljudi, šerujte naše klipove da što više ljudi zna, ako ih zanima Minecraft, gaming i ovo, šerujte. To je to, vidimo se u nekom sljedećem klipu, do tada, Amare.